Lakini ndio anasema ndio kitabu chake cha imani. Kwa malengo yako ya kiroho ni nini? 2026 sana mimi nakuwa na mpango wa kiroho. At least Biblia nimalize. Mimi nimemaliza Biblia mara 3, sasa hivi niko nahitimisha mara ya 4. Amen. Unaweza asikie sana. Neno kwa neno. Wewe endelea kusema Biblia haishaki bwana. Biblia haishaki. Hata anamaliza Maboti Malamba ationa sema haishi Biblia. Haina hata calculation hata moja. Yaani ndio nakuhakikishia. Ukiingia na calculation moja uikuti. Ni maneno tu. Ukiyakuta magumu ni majina. Ukikuta vitabu vya majina tayari na tiririko na kutana na story huko ndani. Jamani, na kuchangamotisha angalau uweka mpango wako wa kiroho, mpango wako wa kiroho. Sema hata Agano Jipya basi. Kutoka tu Mathayo mpaka Ufunuo. Kitabu 27 tu. Hapo vingine vina sura 3. Basi kasoma na sura ya Yuda, umemaliza sura moja, ni kitabu kina sura moja kabisa. Soma hata ile sema mwaka ule umemaliza hata kitabu kimoja cha Biblia. Katika kitabu vyote sina hata kimoja jamani. Hakikisha basi hivyo mpango wako wa kiroho weka. Mpango wako katika maombi weka. Mpango wako katika